पापम् एवाश्रयेद् अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं कन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव. असले आतताईंक आमी मारल्यारी आमकां पाप लागतले. ताजे खातीर आमी धृतराष्ट्राले पुतांक मारचे सम न्हय. हे लक्ष्मीपती कृष्णा, हाजेन आमकां कसो लाभ मेळटले? आमगेले कुटुंबीय जना मार न्हू आमकां कसो सूख मेळटले?